Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagludayin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni paghanti nga marlang na poluan, ti agagaw, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manon nemi. Tagas lajak man la pulos ni namnama nga ni Jerry nga ipatpatig ko unay-unay. Ti lalaki nga ingkarik nga isut yung munakin maudi nga ayatek iti agnanayon. Ket mapukaw ko. Inagaw kaniyak iti sabali nga babae manon nemi. Ti aggaagaw. Inagaw kaniyak, iti sabali nga mabae nga imbes ko mga siyak ti kasarnang ng sabali mat. Ket gapoy iti daytoy manon nemi. Gapoy iti daytoy nga napasamak. Siyempre, nagsagsagaba ak manon. Gapoy iti daytoy nga napasamak ket kaslakay kayat kon ti matay. Kayat ko nakatilen ti bukod ko wano bulod ko nga biyag. Ket iti unek ti siled ko manong nemi. Ne sagana ko ti blade nga aramatek nga glaslas. Wen manong. Laslasek ti pulsok tapno mataya kon. Ginawanin ti mariknak paing nasahem ken panagsagaba. Goodbye Philippines. Goodbye world. Goodbye Cherry. Cherry. Ngem na ikari siguro nga saan nga mapasamak, ti kayat ko mapasamak manong. Tasipsipot ang nagmadgayam ni Papa. Ano madgayam magsipsipot kanya. Iso nga idi, taganda takot ti agpakamatay. Wen manong nemi, ingkawid na. Oy, saan? Saan? Mala, saan? Di mo rambitin na tapon niya, taka. Pa, imbatandak. Imbatan nyo ti imat. Mutoy mo tineta nga blade. Imbatan po niya ka. Ngayon kung limatay papatay. Andiyan ti rason. Andiyan ka rason. Nga po tawanin ti Sir Bipay ti biyag kanyak. Tawa matin ni Cherry. Inagaw na matin ni Cherry kanyak papa. Saan nga may sa tinalaki nito yung lobong? Punyeta ka. May masalang tinalaki ng ipatpatag ko papa. Tarumbeng ka di nga ipatig mo tikas keng kuwana. Ha? Tarumbeng ka di nga ayaten. Dahil nga punyet ang lalaki. Papa, saan rumbeng nga kapoy ito dahil nga punyet ang lalaki? Kaya nagpakamatay ka. Lalaki nga saan nga napudno? Saan nga rumbeng nga awaten? Uno saan rumbeng nga ayaten? Ken kailalaen tikas keng kuwana. Punyeta. Papa, oray anyat mapaspasamak. Oray, Anana, dublan, take two. Papa, apaya mapasamak kanyak ti gastoy. Apaya nasken nga mapukaw ko ti lalaking ipatpatig ko nga iso ti ayan, tiragsak ko, apay papahuay. Sige nga kikyaw, sungbata man sa lunsot ko, apay nga mapukaw ko ni Cherry, apay. Awate muntikin na pudno anak. Tanay ka rin siguro nga saan nga na kayo, iti para ti maysa kin maysa. Agbaling ka kumanga na tibker, nga umaot ti kinapudno punyeta ka. Punyeta kailangan punyeta, papa, di amin marik na tiriknak. Oy! Kikyaw ka, visit ka. La, wal ka.
Naagaw kanyak ni Papa ti Blade nga aramatek kuma apang laslas iti pulsok man. Kaya't inarakop na. Binagbaganak ni Papa. Inatibay na. Pinatibkar na ti pakinakim ko. Kaya't intuloy ko manong nemi tinagsangit. Wan manong. Kabayatan na bagbagbagaan ni Papa. Lahapay anak. Sumbatan man at salsut ko ka. Ha? Lahapay. Dadya ka dilaing nga cherry, tinapatek ka. Papa, katsiyak nga papang mo. Ang dagmat pa ilaing nga. Saan ka di ka napatek ka? Ipapatek ka, Papa. Ay, ni nga ading mo nga junior. Napatek ka nga duwakin ni ading ko, Papa. Ay, matlagayam. Sabi nga kahit mong timatay. Ha? Kasano kaming tupay lang nga roden? Kasano kaming... Sige, Papa, tekto kayo. Tekto. Kasano kaming tulaga roden? Iti kini ading mo, no? Mapukaw na ka, alaman? Papa, kamusta na sapat tayo nga pinanawan, di mamang mo? Kalpasan na, mapukaw na ka? Mapukaw na ka? Panawan na kami kini ading mo? Ha? Ala. Hang kami ka tinapatek, kini ading mo. Di dyan ka dilayang ang cherry na patikin ka, anak. Sorry, Papa. Sorry. Anya ko mga ortiserbina, nga ikarkarigatan ka nga, ikarkarigatak, ti mangisakan iti panagkarator mo ti kolekyo. Nga itanigit at din napitas ka trabaho malaman. Anak ko matserserbi ng arod nga insakad ko ti panagkarator mo ti kolekyo, kaya itanigit napitas ti trabaho, alaman. Kahit nalipatam ka din ti karim, ti karik nga siyak matin din mangisakad ti panagturpos ni Chunchun, Papa. Uwan. Alaman, kasano nga rin kumatungpal mo ti karim, kanak pakamate kamaten. Ulitak, Papa, sorry. Pakawarin tak kuma. Ni Apo Diyos ka nga pakawan anak. Kani karim kuma, nga di mo itong gandatin pa itagpakamatay. Ikarim kuma anak. Sige, Papa. Sige. Pudno ti kuna ni Papa, manunay nga nasapa, pinanawan na kami na ni Mama. Tadak pa lang idi iti sekundarya. Elementarya mo't pala idi, manunay ni Junior. Makipaspasada layang ni Papa iti jeep nga paralawag sulso na mano. Ilinto tadamot pwesto ni Mama, iti tsandahan nga glako iti nateng. Dito sulso na. When, na-aksidente na di Mama, nadungpara, tinagluganan ng tricycle, iti panagawid na kuma, iti balay mi. Kaya di awanin ni Mama, ingkari ni Papa, manunay, mga ramidin iti amin, tapno, may payan na kami, nga kabsat, tinaran niya kamasakbayan. Kaya't nagbalinak met nga natudyo, iti amak, ta iti adak pa lang ti kolehyo, kat likliklikak di lalaki. Aging ka nagturpusak, kat naadaanak adagos ti trabaho, iti munisipyo mi. Agumobrak ti munisipyo man sulsura. Nga idi adan trabaho kisumaten tinarateng ni Jerry iti biyag ko. Nga isot imuna nga nakariknak iti ayan. Nga jak pulus na rikna idi kadigiti adung agar-arim kanya. Mga pobisina ni Jerry ijalawag kat minalemanong agawid dito sulsuna. Inayat ko tinapudno manunemi ni Jerry. When? Ket mamati akmet, nga ipatpatig nakmet itinapudno. Taawan ti amok nga sabali nga babae ti biyag na no saan lang nga sisya. Ngimidi taadda na surok nga makatawen ti relasyon mi. Bigla mo nga limamis ni Jerry kanya. Kasta talaga tinipasamak mano. Aging nga nagtimak manin ni Papa. Anak. Ay, Marla. Okay ka rin. Mabaling ka din nga panahon dito silad mo? Nga awanin ti tagas pa panggipoy ti wakim? Sige pa. Panahon naklatan. Kanuritek, sorry.
Anak, ikarigatam ko ma, ti alis to nga makabubuan. Kaya hindi mo baybayan ti trabaho. Nakababain ka ni Mayor, numaamuan na nga baybayan ti trabaho. Kahit iso tinang tulong kang ka, na nakastrak iti munisipyo. Inak to nagtrabaho ni bigat papa. Indo may minsan, agtanang kanton. Anya ti kayo sa pa. Saan ka to basta, sorry, saan ka nga basta agtalik iti asinuman di nga lalaki? Amuem ti pudno kinatao da sakbay nga agtalik ka. Kadakwada po niya ta. Idi nagpropose ni Jerry kanyak papa. Nag-imbestigarak man. Inimbestigarak man kadagos na amuak nga awan ti agda mga anubya na. Adda idi ngam nabayag na nga nagsina, tanabayagin nga adda iti abroad ti dating anubya na. Kaya di mo yung pag-arop. Iti panagawid ti dating anubya na, kahit nagsinubyanan da. Dito nga tinasakit nga maset ng papa. Punyeta. Ngayon nangasawin, manipod iti addan iti abroad ti nubyo, wano nubya ni Jerry, nalipatan nan. Kahit inayat na ka. Uwin papa. Ngayon di makadakis idagsublin da dyan nga mapahay iti lugar da. Kahit nagsinumblihan ng damutin kini Jerry. Anak sublin di dati panakayat na kengwana, kahit nalipatan na kan. Punyeta. Nomukla kumakastoy. Tinapasamak pa. Nomukla kuma. Adayo kuma ayatak ni Jerry. Nomukla kuma. Gasta na tibiya kinayat anak. So nga susurwa mo nga awatan ti kinabudno. Ken di ka nagpanulpet ti dakis ti bagim. Saan ko man anak? Kaya na punyeta talaga. Nagsubliak iti trabaho kaslawan tinakana nga napasama kiti biag kumano. Ing karigatak ti umisem no adda masabat ko. Ing karigatak tinagbaling nga naragsak no pahit. Iti kaungak manunay ket madama pailang agsagsagawa. Ngayon ta kasasita, kasagsangok, mis isama. Slawang problema kmano. Kastat inaramid ko. Kahit nagsublimat lang ti gagangay, panakilangin ko kanagiti ko pisinaak, tiragsak ko sumang sango kanagiti umili, apa nagserbing. Di napupuutan, di ba naglabas, tinasurukin nga tawen, sipod insinanak ni Jerry, ken nag-asawa da iti nubya na. Adan iti third year college ni Junior, initagpudno ka na kami ni Papa, ana? Adan iti third year college ni Junior, initagpudno ka na kami kay ni Papa, nga da kanun nubya na. Pwede yata. Idi ni manang mo, tagbasbasa, imbilid kumat kang kuwanan nga di paila makinom nubyo. Kat nagtungpan mo suna kanya. Kat kastama tibiling ko kang Junior, kamanya tinaramid mo. Punyata ka. Ay, pa, sa yung tan pa ni Junior, okay lang no, ang tanobya na, basta saan na nga siksikuan. Tinamin Junior, iwan man ang, makaamo ka. Makaamo ka no, agasawa ka nga, di ka pa nakapagturpos mo niyata ka. Ito kinaarim mo, imalalab ka diya. Pa, sino ka dito amak? Dito ko nam. Salsaludsudin yun na sino ti malahak. Ti saludsud kumat ka na kayo, sino ti amak? Punyeta ka. Ibaga mga siyak ti malaam. Oy, nasing peta kide. Basta ko makakari ka anak, nga saan ka pa ilang ori makinubya ka, basta basa mong siksikugan. Anong arulatan pa? Anong arulatan? Di hanggang kuyog-kuyog tap na awan pakalansikog. Di ka kipkimin tap na sa pakalantumig. Mamati kayo man. Kari ka kumakanyak, anak. Umat kami Junior. Di pa nagkarib ka ni Papa, turay na. Alala, agkariak nga ka na kayo Papa. Kaya manang.
Buwan man nami nagkari ni Junior nga saan nga makadadail iti panagadal na ti nga nadaanin tinubya. Inamis na kami kidi kini Papa manunay mi matendar iti birthday tinubya na taga Lawag City. Ay, nailaingin kini manang mo amarla timapan. Jack Bakasango, panieta. Nera kiti iti bakasyon Junior. Katuan, umayak. Anak ko naman, naera na lakit di iti bakasyon ket umayak ko na sumurta ken ka kayat ko ba't gumamu tinubyam ken ti pamilya na kinunakmet manong name wen nasiyat no sumurta ka ken ni ading mo marla anak tapno anda manggwardya ken kuana bareng no adanton bareng adanton maten masarakam kakasukat ni Jerry ni mat papa katuan Ika magipulapol ti kadwa na tapno makasapol ka man ti kasukat ti dati nga nobyom. Gagangay lang a birthday party manunay mi ti matendaran mi Kenny Junior. Gagangay lang. Imuna manunay mi nga Wen manong nami kagangay laeng nga birthday party ti inatendaran mi kini Junior. Wen. Imo na ang inyong amunak kini Helen nga nobya na. Napintas manong, naisip na ragsa kinablawak. Kat ni Helen manong nami tinangyam amu ka na kami kini manong na nga ni Carlo. Ala. Alamat ka na danong ko dito. Akwapo na ko naktinakam ko. Iso ni Carlo. Ti manungan ni Helen. Nga nobya ni Junior nga ading ko. Gwapo manong. Kani di agraip. Dagi nakulap mi kay ni Carlo. Manong na yun. Kaslad na naglukat. Ari daw iti puso. Kas taunay manen tipitik na. Agayatak ka di manen, manong nimi. Pudnugayam ti ko na ni Helen. Ngaan niya, Carlo. Idi, agpudno ni Helen, kada kami, kada papakin ni mama, nga danubyo na. Nibaga namat nga, anda kapsat tinubyo na, anabintas. Ha? Katpudno, nabindas ka, Marla. Thank you, Carlo. Kaya gwapo ka, met. Oo, agbagay ta. Oh my God. Kalpasan nga may maamon ni Helen. Tikapsat mo, ito yung yun na. Datamatan ti sumarno. Sumarno nga niya. Nga, iyam amok man nakanakwa na. Iyam amunak nga. Asika tinubya. Ano? Umapal ka lagi ni ading mo. Dadayam ang muna nga boyfriend na. Yung muna ko nga tinakpainaram. Hindi, umuna ka ngayam mo, sakbay nga arman ka. Kan sakbay nga klunan nak ko na maa. Katimbagak mat, sakbay nga klunan na. Huwag kang katawa ng lahing, Carlo. Kat no kaskasan no lahing. Ita lang at iyam ambok ka na papakin mama. Nga nubyak, unog balinto nubyak. Oo, subli aman. Or isalusulong ka nakwada. Na iyam ambo ka, si kapilat umunang iyam ambo ka nubyak.
Uwan manong nami nakaragraksak kami kay ni Carlo, idin to tamo, idin to ta damo may unay ti agamam mo. Kasla na bayag kami nga nagamam mo, ken kasla addan na kinawatan ni gidi puso mi. Kasta manong nami ti kinasingit ti panagsasaritan. Pinanaknakan, digiti naganak kay ni Carlo manong nami agaraman, iti kakaisuna kamsat na nga ni Helen. Nga wampay, tinubya ni Carlo. Oh? Nabiit pa'y gaya manong nami nagapo di Malaysia ni Carlo nga nagtrabaho iti may isa nga factory. Ket sakbay manong nami nga nagrabii, ket sakbay nga agsubli mga sawa kanupay nga umuna. Wen, sino nga asawa na kita umunubya na? Ba siya? Allah? Siyak nga ta. Siyak nga ta. Iso nga into nagdato na keng ka, Marla. Dinakto ko man parigatin pa yun. Tanu, when ko na, will you marry me kung nakmatin ang dagos na ko, ha? Ala, nagsasaw ka. Kung naman no, nalakla ka. Amok, damok tagayat, Marla. Nga datun kayat pati, adamay kadua, wano, mabaling ko pa nga ayatin. Damok tagayat, ket mamayin pinsan naklaing nga gayat. Sikun, aman, mamati ka kuma. Kaya sinungan na tayo ayatin. Sige, Marla. I love you. Allah, Carlo, kaamamuta pa lang nga. I love you talaga. Uwen manong nemi indaton nati panagayat na kaniya. Dinagdagos na manong nemi nakalalisto. Kasla nagsardeng ti panagburret ti darikmat iti tangan ng ko manong nemi. Kasla nagsardeng ti panagpuligos ti lubong. Ngem ket di manong nemi ket di ngem ket di ket nagari ti olimek, nagari ti napartak nga managpitik ti puso. Nagruna idi tay gaman ni Carlo ti Mesa na kulap ko. Ket pinasil-pasil na. Ano man ang nagsabat na kiti pareng mo manong nemi. Matmatmatan na, matmatmatak mo at manong. Agbinminatmat kami. Diyan mo no apay nga timrem na kiti luwak manong nga tsak namuputan. Ulit Carla. I love you so much. Damo nga yan. No, maminsanak lang nga kaya. Iti unos ti panagbiag ko. Peso? Peso. Manong namin tsak magawidan di panagsangit ko nga mas daaw. Wano nagsangit ak ba naganakas daawan ni Carlo. Oh my God! Marla, ada ka din na ibagak kaya hindi mo kinayan? Kinabay mo itong nagsangit ka. Carlo, I'm so sorry. Noan niya man tinaibagak ka nga di mo nagustuhan. I'm sorry, ha? Please, forgive me. Awan ti basol mo, Carlo. Siguro ka nagsangit ak. Tadyak amo. Tadyak amin. Kabailan. Kabailan nga niya. Tsaka mo. Teko na, jak kumangamin kaya tagsagaba man yun. Saan ko itong haramitin? Tikas itong ramid Daddy Jerry? Jerry ko naman nga Daddy. Wine. Saan ko itong haramitin? Tikas itong ramid ni Jerry kayo. Kung amin, naibaga ni Junior kini Helen. Nga naibaga naman ni Helen kang ka. Saan ka ni?
Ket loko day dyan nga kamsat ko ha. Pati iti may panggap kanya ket nebaganan iti kapsat mo. Kinunak manon na kaya't nakangamin ngagpadpada dahilan kini Junior. Nga digiti kapsat. Digiti kapsat na. Kini sudumalat na kasawa. Kinunata. Anya? Agasawa? Agasawan to ako naman. Nagitutuwa. Kapsat kin kapsat. Sana kaskas daw. Lumapasamak na ito man na. Kaya ulitek. Di mang ibaga. Ito pa nagayat ko. I love you. Sana to sumanting mga ibaga. I love you. Ito namayak takin jabalayo. Kahit kung tumat nga mamudi kita, agbarinto ang katugangan. Nga agbarinto manakapsat ko. Kastoy manong name iti kinalisto nga nagsabat, ti dalan mi ken ni Carlo, akamsat ni Helen, nga girlfriend kamsat. Ngayon sa marunong alawas, nag-birthday met ni Junior, ket inawis ni Junior ni Helen. Agraman ti kamsat na, ken ni kinaganak ken kuana, kadakwana. Kani materder damet manong nemi, iti pa nagkasangay ko, ket inyam amumi kadakwada, da papakin ni mama. Ano pa palang naman ni mama. Di ba kas daawak, abalayan meten ti awak ti tunggal may sa kadakwada. Ngayon di may kang kami ni ti Gudaway kay ni Carlo nakiktutak idi agparintuming isang wanak nga itang tanggay ng singsing nga kunana. Carlo, will you marry me? Manong nemi, kada kita na isurat, ada nakita dito yung nagang ko kay nagan ni Carlo. Will you marry me? Anya dito yun, manong nemi. Awat na watin manong nemi ti singsik. Will you marry me ko nanan? Saan nga drama dito yun? Agpepeso. Kahit mo sawan, iso nga data papakin ni mamang mo, pagsasalitaan ito tayo kasarta. Uwin. Pagsasalitaan tayo ito kasarta. Uwin. Nakalalis to. Kasta nga talaga. Noon na ikari nga talaga, or anyat araramidin. So, manukot ka. O manukot ka. Kat saan ka itong babae. Sige. Sige kunak manon namingim sa anda nga nangag. Uwan manon nami nakalaalisto dagiti pasamak kunang kita. Nagamamukam lang, kalpasan na. Indatonan nga tagos ti panagayat na kanyak manon. Nakaalaalisto di kami. Talaga kaalisto. Manong naming itineta panagam amumi kini Carlo te ko nakaroden manong na isang sangayan ti amin. Panangyam amu na kanyak aslada nagrekap manong nami ngari daw iti puso. Agayatak manen ako naktinakam ko man. Wen manong nami nakaragragsak kami kini Carlo idinto tadamong pepalang tagamamo. Kasla na payag kami nga nagamamo ken kasla addan nagkinawatan dagiti puso.
Pinanagnakan manunemi ni ginaganak ni Carlo agraman iti kakaiso na kamsat na nga ni Helen. Nga wampay tinubya ni Carlo. Napitagay manunemi nga nagkapo sa Malaysia nga nagtrabaho iti faktorya. Ketsakbay nagsubli mga asawa kanupay. Iso nga ito nagdatunakin ka, Marla. Anak to mga parparigatan na yan. Tanuwan ko na William Mary kunakot nga dagos. Well, ala. Nagsasaw ako na nabasam data tayo na. Nagsubli-subli ka. Talagang ipatpatig na. Talagang ipatpatig ka. Ulitek ka lang. I love you so much. Damo nga yan. Paminsanak lang nga kaya. Anong name jak mawatan tiriknak. Ta talaga makasangit ako. Owen manong nemi dinamag na nadabasol na. May pagkap tinapalabas mo? Owen, loko tayo dyan. Amin sa matin nga may panggap kanya. Kat ibaga ni Junior iti kapsat mo. Kastoy manon nemi ti kinalisto ng sabat ti dalan mi ni Carlo. Ngay di sumarunong alawas nga agberdemit ni Junior manon nemi inawis na mo't nagitinagan na. Kamsat na manon nemi idiak ka. Oh, diyatamutin manon nemi inulit natin William Mary mi. Anya ito yung drama Carlo ko lakman. Anak lagdam drama ko na naman. Kaya't kasta nga ron, tinapasamak manon nemi, nga idi may yusong ni Carlo ti singsing iti ramay ko ti makderak, sak inarakop kat binalas ko bet day tangarakop. Kaya nariknak lahingin manon nemi, nakitinabara nga bibig na nga naiding pil ka na bibig ko. Sana inamalan kat binalas ko bet day tangagi. Oh, I love you so much, Marla. I love you to Carlo. Ket sapay ko ma, tasaanin nga maulit tinapasamak tinapalapas. Sapay ko ma, taawan ton, timangagaw keng ka. Natulag nga ron ti kasarmi ni Carlo, itadayat naman lang aldaw nga kasangay ni Junior manong duble okasyon, birthday ken panangas asawa. Iti kaanda na ginaganak ni Carlo manon name iti petsa 18. Idipet sa 18, tibasugod gabulan, tinatulog ang kaldawan ti kasarmi. Kat nagdinamag dayta, itintero nga probinsya. Kat kuna nga rod, manunemi ni gini ka opisinaak nga masiguradon ti amin. Sa lagid din nga mapasamak ti kas, tinapasamak mi kini Jerry. Sigurado na ita, tawan ti mga kakuking ka. Awan ti nubya na. Hanggang kas kini Jerry idi nga, adan na pan abroad nga nubya na. Dikat kita sa wen, awanin ti mga agawpay kay ni Carlo ken ka. Uwen manong nemi nagdinamag ti amin. Kaya't kastamat ti kuna ni Junior kay ni Papa manon nemi nga awanton ti mga agaw. Awan ti dati nga nopya ni Carlo ang posible nga mga agaw ken kuana ken kahan. Gabot tapat siyak laeng tinagbaling nga no babae ti biyag ni Carlo Papa. Siyak ka no ti damo ka nagnanayon nga babae ti biyag na. Awang nga ron tinaskin nga kananag mo ha? Unyeta. Nga mapay nga ta Papa. Kaslaad na takas kang parparik na kanya. Lagas kang parparik na kanya ka? Unyeta. Matuloy nga ti tagasarmi ka ni Carlo. Natulagin. Into umay nga bulanin. Ken madaman nga mas asikaso. Nagitinaskin nga masikaso. Saan gani? Naipail ko, hindi pa nag-leave ko, Papa. Iti trabaho. Gabot agkuy-kuyog kayo to, kay ni Carlo nga mga sikaso, karigitinaskin nga sikasuin nyo, sagad Uwan pa. Kanayon tumatin sa dilawag, karigiti aldaw nga, sakbay ti kasar. Gabot adan sapay atendaran nyo nga seminar no ka. No kasta nga may laklakad ti kasaryo. Uwan pa. Ken at apay maangin nga practice mi ang katedral,
Kitang kat adugayab ti may nasken nga may sagana no, panakin kinasaran. Kini daw tawat ta iti Diyos anak. Ha? Asapay ko ma, tamatuloy ti kasaryo kini Carlo. Nga awan ti makati pa. Awan ti makaagaw keng kuana keng ka. Awan ko ma, punyeta. Sapay ko ma, papa. Uy, sapay ko ma. Nakaadado nga sapay ko ma, taawan ti makalaped, iti kasarmi, ken ni Carlo, ken awang ko ma, ti mangagaw keng kuana kanya. Ngem ore nga tano kasano, apasnek ti pananginaw dawat, asaan ko ma mapasamak, ahan ko ma mapasamak ti sante kayat ang mapasamak. Ngem no isu ti na ikari nga mapasamak, awan ti maaramidan tayo, no di mangawat manong. 3 days sakbay ti kaaldawan ti kasarmi. Wan nagpakadak kay ni Carlo nga agawid akpelang sa Jesulsuna. Tadagdali na edak karuden ti balayda. Agawid akpela sa Jesulsunani. Wana yan eh. Tainto no biyernes ti kasartan. Ya? Uno inton bisperas ti kasarta. Ako ko'y kamto kada papa, Junior. Nato ko na, ulitin. Kasto di ko na, Carlo. Agawid ak pa sila Jesulsuna. Tainton no bisperas ti kasarta. Ako ko'y kaminto kada papa, kini Carlo. Kini Junior. Kaya nagaya dumapay nga taga-Sulsuna, ngagbalik nga abay ta. Nga ni ading ko nga nubya, ni ading mo, ti agbali nga maid of honor. Katuan. Kat ni Mat Junior, nga ading ko, ti nubyo, ti ading mo, ti agbali nga best man. Nagwete niya. Nga isudad numat ti sumaruno at kasar, di ngamin? Numalpaston ti panag-asawa ta. Numalpaston ti panagbasad ako nama. Kaya dan tumaten na bukod da nga trabaho. Hoy, kasta kada akin na listunan niya. Amom, nakaragsaka ka ni. Nagro na intong dumtengan di tangal daw, marla. Intong dumtengan ti anya. First night, first fight. Kat na, di mo pa kahit gamin. Na? Di mo pa gamin kayat kat. Ngadan mapasamak karata. Uno kahit mo. Tutor ka, sweetheart. Oray ta dandanin. Talulaigan nga aldaw. Dandanin. Sige. Indang din. Tulod ka sa terminal to jeep. Ngagpasulsuna. Umay ka na, honey. Ati Jack Ammo manong nemiket day din tinaudi nga panagsarita mi ni Carlo. Nasapa nga bigat, duwa nga aldaw, sakbay ti kasarmi, na imas palaing titurog ko, ngem ni papa, manong nemi nakasapsapa. Managsapsapa, nasapa, wan. Napan nangipila, wan manong nemi, masapa kami nga mapan mangipila iti paspasada nga jeep. Ket nung kasta nga agriingen, agdangig batin ati radyo. Ket may sa nga nakaladlada ang manunemi nga damag iti nangig na iti radyo nga isuti umay na nangriingan kanyak. Ay, anak, kumati pakinaki mo. Ay, apay, naimas pala turog ka. Apay rining da, kanaan na natin nga magbagayo. At ngamin po tiyeta nga damag nga nangig ko iti radyo ket no makasigurado ak tinawagak ni abalayaan ket dinamag ko no pudno tinangig ko iti radyo. Nagsiddo ka rakman ng nemi. Wen, may maring kwasak. Dito ka din tinagparparik na kanya kini. Anak, ulitek, pati krem ko mati pakinakim mo. Adak dito'y di ka panawan, tiyak mapan nagpasadan. Ano namin data damag, papa? Ano ya? Iba kayo na. Ano namin data nga damag? Kwa, natayin ni Carlo. Aliyah! Saan? Saan? Kapunto na ito, papa? Ibabawi yun, timba kayo, papa. Saan ka punto? Ibabawi yun. Ibabawi yun na ito, ha? Ibabawi yun.
kanyat aramitek imagbagak ibabawi na timbagana. Ngam na tayo ni Carlo. Ibabawi yung babae. May suday tatipod no anak. Nagtalnak ang talnaka man. Nagtalnaka. Kasta ho niti pa nagsang-sangit ko manong nimi ulit-ulitek kasal-saludsudin nga apay. Ngam dinakbat panawan ni Papa manong nimi at tapay ni Junior. Nga mga anawumit kanyak manong. Wan. Tinalawan na ni Helen manong nimi. Tinawagan na kano ni Helen kita namon na pudno tinapasama. Kasta na tibiyaga na no iso tinekari. Ngimabay nga iso. Tika ado na kiti tao di tagarumbeng kuman nga matay. Apay nga tipay mga asawa ko mga aniyak. Kanya ani ngamin tinapasama. Sigon ti damag anak. Kita naawis na ni Carlo kadagiti barkada na. Nagkakabagyan na. Mapanda iti maysa nga video o kebar iti lawag. Kanya? Ket wen manong nimi. Kaspaset kano iti panagpakada ni Carlo iti kinabaruna. Isong inawis da nga mapanda agiinom. At kano dua a grupo manong nimi iti asidegda nga manggulgulo. Agpipinaltog damaten. Ket ni Carlo kano manong nimi ti maysa nga natamaan tinayawawan nga bala. Ket natay. Ikaw gawid da idi kano. Dapapang na, kinimamang na, isuna. Ngim siguro ket talaga nga daitan ti signos na. Kaya't kumitan ti matay, Papa. Kaya't kumitan ti matay. Kamatawanan ti Bipay di biyag kanyang. Inagaw da kanyak ini ni Cherry. Inagaw ti bada ti nga nobe na ita. Sino ita ti aggagaw? Ti aggagaw. Sino ti aggagaw? Abay nga inagaw da kanyak ni Carlo. Anak agtal na ka. Di ka kumagsaw. Ti kastad na kami pa ilang magipatpatigin ka. Kinipatpatig mo. May salaing tinapuko mo. Ti mapukaw tayo. Ay, apay nga kastoy, Papa. Apay nga kastoy lahat ng tigasat ko. Iso tinekari, anak. Napukaw ko din ni Cherry. Nagsublisunit ti dating ang nobya na. Inagaw kanyak ti nobya na. Kanita napukaw kumatmanin ni Carlo. Kada sinot aggaagaw. Asino tinangagaw kay ni Carlo kanyak. Anak sa mo kumapapasulan tinangagaw keng kuwana keng ka. Ti Diyos! Anak, ti Diyos. Ti Diyos nga nang ipabulod keng kuhana iti biyag na. Iso tinangagaw keng kuhana kaniyak. Iso, tiya po Diyos tinangagaw keng kuhana kaniyak. Ti aggaagaw. Di mo pa kumapapasulin ti Diyos, anak. Ti amin. Iso tinikari. Iso nga awaten tayo ti kinapudno. Awaten tayo. Nagsagaba akmanen iti nakarkaro manen ngem di tati manong. Ngem babay metlaing ti tulong ti Diyos. Wan manong, nalagan metlaing ang tirik na. Manong, no pa'y napahot, nadyak nakapag-move-an. Ngem babayen, iti panagdaw-dawat ko kinapo Diyos, nga sabi ko tati may katlunton nga lalaki ti biyag ko, ket awanton ti mangagaw. Wano saan to nga masapa nga maagaw. Ngem jak tula mo mano. Nunton ka no, nga dumteng, ti maikatlo nga lalaki ti biyag ko. Ngem ti maikatlo awan to nga tan ti mangagaw. Sabi ko mamanong. Sabi ko tanagrigat tagsagama manong. Ngem ita, niliwliwag kumitlangin ti amin. Kanagdak nga gururay no sisino ti maikatlo nga lalaki iti biyag ko. Dito nga rod manong name iti pagkabuklan ti paset iti kasla iti kalman laing nga paset ti biyag ko kinayata jak tupulos malipatan. Agyaman naglaunay ti anos mo nga naging pasa ket sabay ko tadamat na ibatik nga andal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kanag iti patag nga dibingag kan nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Marla.